jednom danu promene 4 godišnja dola. Nema interneta, satelitski telefon, to je jedina veza. Meni je ovo posao iz snova. To ti je mapa, na njoj su ti označena mesta svih kamera. Zamisli sebe kao velikog brata ove šume. A kako ide, jesi se snašao? Da, jesam, sve je u redu. Tu su moje jaja, na tebi tvoje travuljine. Diši malo. Vi ste potpuno sami u šumi. Da, sam. Gledam evaluaciju vašeg psihološkog profila koju radila kompanija. Da li vi mislite da ste bili adekvatan izbor za taj posao? Da li često imate košmare? Nemam problem sa košmarem. Jel ima još nekog na planini? Što? Vidio si nekog? Ani, čekaj! Vadite me odavde, bre! Odmah pošaljite nekog po mene!